Shubor nakaslem jong unong san Hima. Kajing penlong ya Jingïakop King Lieng belatip kum ka umngot traditional boat race bat katamasa Tri Hills Ensemble Festival belakot penlong da ketenat arts and culture ke Sarkar Meghalaya ringkat kajing trilang bat ke Darrang ilaka hak khat ar bat khat lai terik no pra hak shnong Darrang West Chand Hills kelakut no Hapdeng ke Jingshongkun bat Iphuh. Hak sengi penkut kata hak khat lai terik no pra la sakhi ke Jingïakop bapir-pir ke kentup ya ke King Lieng ya lek kai bol hapo ngam bat de kop jingi bat hadian lapen buat de jing pen culture bat jing sam kusnam hak jing don lang menteri ketanat puli puthi ke Sarkar jela upadak ben rumbui kum kongsan hak jing kran menteri ulapen pa bagani ketamasa kamdei tang jing rakhi ke culture hendai ke dei ke rensan ban pen skam ke jing kot jingmut jong ke Sarkar ban pene pensa yaki kiwa ban kentiu ke kam jingok kai ke bane bat kalat ke mai keji Ula kedauru iki jing temu ban pen imbyang yaki kiwa lingba ke jing kershan ke Asian Development Bank ke jing Iphuh ikawa umngot kum ke National Waterway 106 ke jing pen bha yaki lat penyesok lingba ke Surak ba National Highway 206 bat ke jing persyang ki badang yai beteng ban kentiu ya kam jungok kai perthei lingba ki kiwa bat kilat yo kam yo jam nak benta ki samla trai mulung Hapdeng yi jing be kendu habede be jing dan jaka bat jing pen he ki jing tei ubat lakmen ula kerpa de jing trilang jong kinong shnong bat pen skam yi jing kot jing mut jong ke Sarkar hapo ke jing lam jong menteri ramba ke jela ukon rat ki sangma ban bu de karoi ke par ke kentop lang ringkat ke jing dai ki kiwa bat kamaryang kat bah ke sengi sedang la sakhi ye ke jing wan poi jong ki Lieng tenrai haringkat ke jing dan lang ki he Sarkar ki kentop yo ba Frederick Roy Kharkongor IS Principal Secretary Ketenat Arts and Culture Department ke Sarkar Jela Megan O'Regan uhe jong ke Sarkar Welsh British Deputy High Commission nalor ki program bede bat ke culture bat ke jing ajing trend bal penong harut ke wa umngot lepen shong shit ru ekinong wan shimenta lingba ki jing shat jing roi tenrai naga Darlin Jovita Masharing Lamin Village Cultural Dance Dalariti Pinter Orchestra bat ke kenhuan tem somersault Come on. Bertajam, malah berjam, semua. Come on. Good one, good two. Benar. Lieng ini ke boot 3, Syakman. Boot 2, second. Kebut 1, bak kebut 2. Ha, Jingïakop. Malah berjam, semangat. Kerai Gesong ha referee. Ngatrai ko winning teamใน boat 3. Kajing pe jong ha. Beningkong baar Pat sedang subhan lejbiang naka Hakmat jengi kidan gimau kidan gilum Syadin jengi kedon kawa umot kebatian lengai Handai kejing don jong banit Kapen syangshit Ya kimau bad ya ka Kublai shibun ilaka Darrang Kublai shibun Arts and Culture Department, Kublai Shibun, Kinong Shimenta Baro, Kublai Shibun, Kinong Wan, Pensyong Shit, Hakane Kataka Baro. Ngiyalom lang hang ne, nakabunta, Ban ay, ya kaburom. Kaburom, ya kajing ay jong ublay. Ublay wala ay ngi, ya kanagawa umat. Kabamenta nila fnyutu bakap aja yangi nado pa kami hado mga poy Bangladesh.
ngài khúc lấy ya ka Agriculture Department ba Frederick Katongor ikong ay majaw bat ka tim ka jongki ba lang ba di trelang ka jongki bak ilka Darrang ba ka Tri Hills Ensemble lala man pelong ya kane ka tamasa hamne rangkat kaji dalang jampi baro kaji trelang jongka Sub-Divisional Office bat kiway masih menta kalong kebajok tang kendiat ngimla wan khamdak kemau ya ka jingno seniang jong Ministry of Travel Affairs ya ka jingno seniang jong Chief Minister Rom jongi na kamenta ban penne pensa ya kawa umat hangne ngakwa umatai kendiat ki egi step kiba ka sarkar kalashim na kamenta ban kentiu ya kaya kakot bat ban penne pensa ya kawa umat ka sarkar makhalia lengba ka Asian Development Bank kala dep sanction na kamenta ka rejuvenation ya kawa umat bapen imbiang ya kawa umat kane ka skin ka kawa nadu basdang syangi syane kamot nadu samanong mosakia hadut terter hadut dauki kiramba shnong ngatrai pila one meeting balakot aka soil and conservation department na menta kumno banle ban penne pensa ya kanekawa umur kabar kabangas ngil penaktam amdei tangga makhalia ka Inland Waterways Corporation of India kala Iphuh ya kawa umyam ayak umyam bakumot kon kiway naki Inland Waterways ban wan gituris bat bangkit kimar kimata katay ka surok hadu juwe kadai ka National Highway 206 bat kanega wa umot kadai ka number 106 kamot sispa andreu na kita kibala jinder skar keme ban penbha ya kane kawa bakan long ban ajak po yang ibangin kiu ha kamay kaji ban kiu ha kakam jungokai pertay kabalay pilayo i ya kading trail yung mataka river trail ibaong nado dauki harus nong plan kajing trail ka layat kini baro kidai na kabenta ban kentiu ya ginong snong baban aning sem yaki ya kajing koridor jong kane kawa umot kejongi dan bakadaw kasyong hapi hanga kinong song sene bakumno banginri kumno bangin sumar ya kane kapiang ja kejongi kabalay kasorkar lembaga tourism department update ang kita kala ada sanction bang pembahaya kemadam Darrang pembah yang madan bakur podaki na kamentaban tre kini baro kidai na menta kacing bit kicing biang ke jampi kasorkar hojar aja ka kendai kala sanction spekulur bante ya ka lock house po snong prem hanrai na kidaw kijaka kasakut bat menta kilasnang hakaway pagkajaka kasorkar kalep float kalep penmi hapnai ngam kemau ya benai last year baka dengkam ya kajaka namarkin wan kituris napo bangla banakiway kiri kam don kajaka sa kababiang bantit ya kijaka hakini kitai ngijongi kane ka proses kadang ya Haray kabakong san kalomba ni siya nga snusi ba kajaka bangin ay shinchi kajakaru kalong ibenot na kabanta kane kaban pagkiw ni katay di ngaran kamat penhe kasurok na landarang hado siya ne hanray siyemjing kajaka
yanongin keno ka sarkar ka ai kawai ka bahas no sitam mantan benahang ne arpau klurtam lara poy taki peu lai peu kluro ka amkoy kan yo surok ladang yo jaka bakan yai nang ni hadu snong prem lembang snong prem hadu amkoy rai silsi bangin yo jaka kan yo project kan syukut kumtu kem ga jaka kumnong in le dan tak ada mentang ini ban syai ki kman bang ini ban long ngam ong ai lut ka jaka puta ka jompi em hanrei ban penun kam kejat kan soi tong in long ki bas pun sem ban pen he ka tega surok tang hat man arspa lai spa mitar ban yo ya pas ki kali ladapi ai jaka kan nom yanga kum nom mi kmat bangin yo ya ka sanction bangin pen he Nagarpat ya bi. Namar gini project Manuan Katang Inland Waterways number 106. Nilang kam ya surak bakam ya. Dan kedama kentu ya bi. Kilang kemi kilang pa. Kibab try jaka try puta. Tuang nin perkhat. Kelut mensem. Namar baki bon gini project kasorkar kanam sew. Ya kabay jaka. Hanrei dagat iya plan kumna bagin le. Lada ki wangi kali sispa teli kaile kadarang kan simsan ka kitraji ka kin simsan ka kiyo ila banle na kata model ru nang bakan long ka bakan dong di jingmi tong ini ya perkat lem ya kane namar ba ngayo i ha ka por jong chim sab dom rom jengi konrat ke sama kano kam man kentiu ya kayo ka to yakin lang kasalang kapisa kam amde makam don kadon den ada kentu ya pi bat nga kentu ya kini basimenta ya kini sports menta kasi bat menin ka kumbaong iba niki ka national games kan long how arja rapunya long ki basim kabu namar lada pirung tangban participate Pinjau mikman ega state of Meghalaya jengi kan no kan long gati ku yapi yakiwe the long kena samla kiba imsi banri kendong ya kata ka jinglong lajang banri kendong ya kata ka jinpa jinkia lajang banri kendong ban yele ban pekrau ya kasap ka thong jempi namar ba mendeng yesong director yang dan bok bakan long manus nem itenak kena jika lada ma PVI mensem ka sarkar kena jampi ka sarkar banbe banyak stok langan batri den takadaw konang song tau jeng nagathai tong nyara dalade yalade namar ba ka ongaktin God helps themselves obleng yarap yak itu bayrap dalade yalade ngakate ke surat lajande nasti Lieng Onda ladek manaya kren mane ngala discuss bagi SQ ong lada yo jaka nang tengin sna yang footpath kawe hakan jaka kawe snong prem gin sna gi footpath kena begitu tulis nang lawat kin herang to kakalikan wan kapan poja kali sane kira stambat lai pai mangis no thu ya kading jan